abantu abaikara ne batujjumo nyomba blocking fake account osanga omuntu abantu babalize basimire diri oli najaye baiti nywe manya muina bakazi bainge manya mu atogo manya x omanya ogo x oba muntu bwire bona kurwanisa kandi alichali watako no mukenge atakwendo mukenge tubamanyira abantu abayizira mu fake nyomba fake account bukajja mu fake account enu blocking baranyika kuzaninga abantu no video ngibone nyinkya karege nyagama mali je nabalize point okay ngera abantu batulwanisa mwana paka uruganda hati nyo buli kiro njaga kubagamba abantu abatulwanisa baba chali baitu bonyini nyonga unena kuunira njaga nitoleleza nindura umuntu omuni wa commenting nyagamba ye nyagaleka umuntu kumugwa nyagamba ndimo mukumugu wawe nemisije ya imwayo iliko bilisine piti ya gidiletinga kwa speed na nyaro bibaho ugakurura umuntu avuga commentingire deraizire mu account yenyine yayebwa amata ala TikTok abo switching account no garuka mu fake atarobwa yebwa arureire mu original na maragateko kaka nyanyo nyenda na nyo musangirizo gakuja mu fake account nyo arobi mara yebo gkurura commentero na iruka bangu na didikanyo screenshot abantu basimire program imukozere kyonkoli na rugaine kinte kitaina muna magezi ekiri negative atino kuzoje kana comment kana kama atambala yakaswero byamule mabiki na comment nimbirura gachikajise arabi yatahabuire chokanya robo nyikarasi arabi nyikarasi miyange nyowe ningama account yaende hapo scrolling ampa ni ndora hanyo inkoko babingamenye atinya chakondikize kinte kidero yakorenso baita bwaka abantu batafa bomezi bwabo abakino rolera muno bomezi bwange iyo bwawe naye wenyini weremereirwe cyongoriye kufabwa abandi hati boraboli wa marayi uri maraya waswero byakurema kikumurumiranka ukari kimurumiranka kikurumiranka hari yari abo kuba are bintu ebindi makenga bokwijoka commentinga ndije nuri maraya ukaswero byakurema gama ndaka yeye gama what else the gama no ati kusekese ndaka yeye gama nyota wa P7 dropout tukatulindo omwaka atakanga kusekese tukatulindo mwaka mafadha karwe enkobo tukatulindo mwaka mwana go moje wenyine yakingambire nkamusangali stack atena kuikara nyamweza katebeka kumwoleki yambo no bwa wanjumire yalonga kuikaliza tena kuikara nyonyina ngabanyino muke kadhani nyina kana katebe nyamweza katebe nyenye karamuke no nyamoliki omutima no de kambaze babuzi obo kungamba ndi P7 dropout Ante befa tumanyire muno no bokubanya kangire mu P7 no mukwanya kanye musinya wano basinya what it's okay buloma kuraningo bomezi ekikuro bomezi bwange nkuraninga bomezi bwange ninyakumanya mulingo kubukengera abakino enda kengera obomezi bwange ante bakurwanisa abantu omuntu akusinga yo bugaiga musiyo nakakanga mukyakainga nanga yo iyo kimanye nabantu abagaiga bamani nibona batasome ya deni abasomera bakonsingisa kikali tugoroke mazi abasomera abaze mikaga bale university bayikalire muka bakonsingisa nyakuvuga omuntu wenye tuje tukora ndivugane ati nyo muntu aroma ari abantu besinga kuba kuri yo yasama munono wesekenkereza okuliya kwasama kwawo obo yesama to andikango kambire nagama manya kunyesha bunyesha matama kaba hati amatama gangi agakunye kandi kankugambire kino jeni in most cases abantu abatubazaho baitu rugahari kubunti baitu baba kubi era bali kubi niba bajuma success zaitu okenge kimuruma muno nyokurura bunyaguzire motoka yange ntagiposting utagibaze because humble beginning tonkaro nako mojo siposta yagiposting hati nyagenda nsoma comments arogwa gambire ngo where is the car harogwa gambe bati motoka kayabo kayekikazi mogena no mukebero gaga motoka yekikazi China na kagali no mwabu tibaina yu ya demo tubira no mpete tukasamba yoga tagini hati no wekaguza no gamba abantu abana kunibe benda kubaza success za abantu kubi bojo mgambi no nakagoye gamba yagamba ngo badi dogo kono jwara orugo irumu mu program hati orugo yerumu ati mu musangu tirugo yeru nyorugo yero kungama kujwara rumu video tukora nyingi tirugo yerwa obo inemu chonka program tukoze nyingi zotabo ine orugire yo chonka cyakuruma kano rugo yeronjwa ire rumu nguti nkusako ikara no rugo yerumu
ekikura bwe nkuba ninyera nimanya ngu ndogeze musakera nyenkyakara nindogya manya nintamuka nindogya nyenkyakara nindijwara ruwomere nimba narwo baitu ndi sumari baitu wono ikara no iragulirana no ishana embuwa no tanga kubaza abantu abantu abali kubi nibo basinga kubaza kubi nibo singa kubaza kubi omuntu akozirukiro hati ndora sagamba jeni business yairi muzinga iwe yaweri kama business yake temtu omulyango gwa ogulinga hali business yawe na waine yezinga agiruge yagiretere mu bantu mu kamera bakabalize yabantu nyo mutakaruga yangamba akagamba in fact madamu wange yamugamba ngo musajja uyendeze taina future ara kuyamba omukazi wamanyira bakiya nyendeze nebye mukolera taina future ya family yaye kusime bye mukolera agamba taina future toina mwana wange ruhangabanyire future abana bange bakera isome muri banitandika ni bagenda isome wawakyali no mukaika no rugare gamba ogwo ina we niwe ruhanga ngo amanyire future abantu ababimisa munsi muno Julius harimo abantu ababye abaina bubana mitima mbi abantu bendeza waye oiro nyekimanyire natural omuntu bwaba atakwenda which is okay natural takwenda abantu muje kutuwesereka mu kyonga kandi muleke kuwesereka mutugambire tukenge tokunyenda na nyonde mekwenda tokunyenda nyikale na iwo manje tinku kwenda enkanyo kila commenting yali magazine kila commenting negative bangamba tanyenda nyamurumba nyamugamba ngero gaito nyenda na nyoti nkwenda abo kuba tuli nekyo kunyongera tingenda kufuna ngwe za lunch togenda kungura bampali togya kungura sati toine kyo kunyamba na mubomezi bwange gamba na nyoti arekyojo kyapo singe nikinjuma ati nyonyo nyagenda mu comment nyarura ba commentingire omo ya commenting ngagenda ko ono ngamuhe 10 yange yakiriyaho kamuyambaho ngambe kyanduma ondi timu manyire batu nyagenda kurura ku following nyamugenda mu inbox yamugamba batu ogambire tonyenda kyonka ku following abo ku following nyabantu mbawiro ngabeje yase omuntu akuba ali kilozi nayi kumbe akulwanisa nyabantu mbawiro habali kilozi nayi omuntu nakugambira kimugamba majja kulwanisa na medigi yoro agikuya ekite kikyao nakyo kimpunize abantu bazibu nanyo kimpunirize abantu ata abantu nitakugambe abantu akurora hano li haka platform kawo kyalo okuyiya mpaka nenda kuyihona oli na uremisa nikimuruma na urali kubwa kinwaro abakijena abantu nibamurora boje iwe hurambu umbo oyefora mbo ogira topazana kulungo togirambaza umbo abantu bakakweta mwata mwaire tibakuenda umbo kwefora gushogwa wogo boje ko binja kulemesa nyengambo kulemesaho no hati boje oire nkenga yabantu nyowe nsako visinge buli muntu wenda kunye kandi kikusoboka okundura nyo hali ndi hali saze aroba ngibanyita matamirwe bake baingi era jeno taliba onogama ati manye abantu baingi bakatweta mwata mwaira ati nyo jeni kankoleke kumanya abantu chonkaro na abatu wenda Julius soga kusakumanya side yange story yange nyo abantu barugireni bantera ni bagamba MC Bad Dog akagwa tamtaine kyamanyire baitu nkwendo bazama zimanu kwasege microphone hako emere kale wako mbaire mu campaign ebyamba kozere buli muntu wena akiboine nguni nyoka bakawa microphone baitu omuntu nongaina gamba yamesana abenazina muzinda na iya kandi kankugambira talent zarwa okura jeni talent zarwa jeni haro omuntu akwenda kubanka yo baita tena chance ego bake abandi barwana kubaruli nikimuruma nakamba bakujya sinu yafunire chance gyo kuba na kandi nyona abantu mbagambira era kalianga abandi bali forging abenda kubaza kanyoti bali sobora ego ruhanga kikyo bagamba araba comment bagamba oko zubeda wawe imwe naka zubeda wankaye kamwikele which is okay ona kikuboine iwa okutekeza bakamu compare lingire no abakata compare lingire oko zubeda ati sasa nakasukumutika bakamuhikire it is okay tukabayikire bati kankugambire nanyo nyina hali indi ati kino kankibaza bakubihirwa babihiro okundura nyogira syo mwendo muri jo nenu yabunyoroka na Western yona hari njya genda hona njya kusanga abamanyire kandi nabakwenda kubanka nyowe baingi abakora content kumpika baingi kandi kyange kikirize am the best nyakusinga na mbe musazi ndika bwire buri chokagenda Kampala ijo nyabakireko ngasanga bafani baba bana ekyo bado ekyo kukienda obato kukienda ninyo waruhu kandi okurora hana ali tuli okurora baingi abakwenda kubaho kandi ebire bikira
osanga abantu mukikaro kyokujja kagamba nanyo hati watandika kulwanisa kurorangukanda kugaruiza enyuma kandi abanyoroka mbagambire ekintu kino ngu oboko toyigera Julius okakotoyigera omwana ono wokurora hano okakotoyigera nyo wokurora hano ngu okuba nogazo olulimi lwawe enyuma habo kuba ite tulengera omuno kupushinga olulimi lwawe tunaite batumanye bine ebintu bikaba bitaliyo mbunyoro bikaba bitalo oyimano mascrollinga ni muraga baganda bo bado scrollinga nosanga ho munyoro nosanga Julius aro nosanga ndoho nosanga naro nosanga nabanda batukora nabo nabanda abaina platform zabo ezindi ngu nikiongera oyinkaita olulimi lwatukulibata then naito kuba bamanyire ngo abanyoro nabo bekozere muki omulimo habo kuba twikaire nyuma muno mukago ati bino bulomo nabokosanga nibo gonanka kuja anyumizege ko akasura kanyumirege biki oiro no gamba nyowe tin concentrating muno negatives nyowe negatives no bunziro tinzi hakaire oira no just kumubazo baitu ebintu ebiri negative nanyote byabo yotaka okura bibaho bingi batukanda reki imponini kini kekinje Julius arekende chuniza no gama malogo wange wani ndiye nakantu kama okikenga ngo abantu munsi muno bojo rwanga iwe rwanga kaba musajja mu akatsireke mitima akatsireke min ati gambe kyo ati in fact kamba twale ha buffet twara buffet yeta waiter tumukaguze buffet nibo buruma abantu nibo bubaruma kandi ati buffet yezinga okenge tugende tuhe mu buffet okenge tusetukiriye kandi olina smart ojaire birayira yemera mu yinduka 360 yes baruma Pero nayo kako kulenka abasayija bayi baitu ruhanga kagarabyayi akagarabye ruhanga kagarabye jeni obwayaho binu nakuna enyuma kasara kabangenzene nakandi yakanyuka baina sazi ndo kyasa agenda mukakonoka kwano mukazi mali mubali tamurungine ta beautiful mukasonda mukimukiro plan Osaba doga mpote ize. Ninga kikiki. Okenge. Kandi arona abasajja misa abasana abakazi. Abasana mwana mbamanya. Mwana okurura mwana hivi. Twene mwana anka. Samunga. Bai misa abasajja bisanisa abakazi. Bati nyo musajja ijana abaza binu bine. Misa timi. Kura nenyenda kutana kabutana kani ngambo bali nundikoleleki. Mwana iwe. Ogo nawa bamanyire. Bonye baisenira kimubakazi. Mishango atokorora ngo ati ati butiba ati no gambonu musajja mukazi no be a man omusajja onakwikala oli musajja omukazi alisapoze kuba mukazi nasanga wali mfilter kola ati onakwemongora mumutreketa abakazi ngo kikiki ati nyoto okurora abantu ba followinga omusajja omugago bakwasire pressure bata akanta makintu kyekyo ekyo kwemongora kwisana kwa bakazi ati nyo pressure nyamwendaga bate kya muntu amisizo na nyoni ke niki ekyo ayemongora haro bwanjumira abantu no baito kwemongora nora baito bye nibe bimunyira ubyonka bimunta misani mpura kinyisanisa kubina isano omusajja supposed kuba musajja yo nakuba musajja yali hata borango ano ine byanko mukazi waje kwemongora ngo mukazi akandi kwakuteire hati kale omukuba munjo mujene oina kale for example katambe pressure nwe oha mukazi oha mukazi mane oha mukazi kusani wali mukozi akanye kusikira kangeri tisana lexaija utakozana niwo musajja akwasaka hati kakati jen mbade njagalo nkamulira obutunda naino mugaruka kale njavulete ngena mbukola Wajenye iwe amazima
harona abasajja bayingi obasanga bali yoko mbidongo ko bondi tubasanga mwana jina yemiga netaka kuzina ati yemongo no ule kindika haro no usajja mise mani ruchikia kabini nuruchikia akabina ati harona ndo omojo nda yakiraga kujja mu shows na just stage na zine bintu byaba sikina chukia binati mondo music wa TikTok modambaliza kurungi bati nako isanisa abakazi oiro biro no bakagana nakiye akagena nakiye mbiro bintakyali nkaba njoka makeup koroka makeup kaba mseje bamukana yebuka kasene kima bakazi laka bamurungiro kusinga abantu modo na iwo bwaye koronka bakazi usagama mukazi we nane isana tamurungi we atamurungi mu burungi bakazi mbasayija ata handsome wa atamurungi bara kesi sambe amuwala wange olaba kino ekyogo atamurungi na isana bakazi abantu bamuenda ate agire bigambo asuyitiza sodiana mwana wange olaba musajja takumanyira bashaje muende cyaranyumira agire bigambo anyumira ati okurora ebire bikira abantu kambagambe bigambo bino ngo obumezi bwensi buno oinaga kubara ngo haro kufa nokoraki no kusigara ati otaharana muno omuntu mugenzi wawo abokuba obokumuharana still ngo yatuhangira logo amanyire kalenda ya Jeni eidhaja kuba mugaiga ajja kuba munako amanyire Badogo ngenda kuba mugaiga ajja kuba munako amanyire Julius ajja kuba mugaiga oba munako ngulinde kireki yawe tomanyire ruhanga ka planningira ki Jeni barabali hano nanka TV chance ruhanga niyo chance ya muhairo mbomezi obo ruhanga kabakima Jeni ajja kora TV kane kaba dream yange kaba dream yawe nayo ina hali ruhanga ajja kura bizawo bro kane competition competing every day magazine osakora TV kandi nawe ne kyakore yukikakule makandi nawe aina yaba kukienda ne kyakore so abantu batonderayo nge tukali yesi nke samirira mbaza abagamba mbaza kubi bantu banyendera kandi abakuza mumbaza yawo baitu badupo tasamirira nkasamirira musango watakana nayo kimanyire nyako ngabatonke samirira bula ya amanyira abamanyire bujimbo kona mbanya kubi kugamba tukuzimbya matamati ngai inago amata wera bazimba bakagamba abakazi abasamiriye ngo munyara mwemerenga abazaija ngo muinama mukati ati Badogo bagamba baza ahombekerere nkabakaza atamukazi yehombeka arabagabenda Badogo embaza yayi abaza mata romantic akusata romantic mno mukitabu karaka ka family family by the way ka family mani tubaza muno na mama wange nikwato na dadi abaza teka ine dadi wa baitu mami nugaikuru nuwabaza akaraka baitu dadi we dadi kabaya iyo Julius magini ndakura muki habo ojo abana babagayika abakutukwano ndakungwa ndakundulira ebyo mwanyo ebirimuka tubandisaba umutudulira ebyenye muina atake kudulira Subaru yaise atake kudulira nangadi Range-Rover ebyombeko tunabiri okenge mucho melisa mutudulire muina mwana ogena no ndio mwana wabane mwana omugayiga mebe nebyombeko mutauna misano isanga mu kitene kitena sheya ina tene kina nkabwe okenge esende zakoheza ziya muduka yaise business yaise cyone ndenda kudulira ni baba benzi akwa kuteka abesiki bengi niwo mwenzi ni watagumikika ni watainambaza tumelisa mwegarukemu antali hakizina kire kya bafana musajja wankwa nambi buje bantu nyakujwa kutama mwana iwe kandi nyoko ndo Jeni omushikinde ngao muno otamanya kikekienda okenge arogayo moyanga mbere Badogo gomuroza kusanga ali na Land Road mtauni boje mwana umuntu najena gayantine hati ngo Julius okimanyire ebire bikira omuntu botolekya kikekioli kiba kirungi muno nguleka abantu bakubale nibo bakubale babe ne bagamba ogo Julius ogo tayemereire kubi otamugaya bati leka kwikara abantu bona nobole kyango oyina muno abantu yesanga nabakuharana bali bayingi boje kirungi nokore ebintu byawe nikyo ogenda kurana abagaiga abakira muna omugaiga ine sente naga sente mu bantu takoraki omusanga no sakujja okatera noruyo kagenda ati twina abagaiga muno okwiko tamanyire ni bagambo guniwe kabagambo omugaiga takinire oiro norabo kuba kuvuga emotoka egyo baito musangire atagina bagimuhiroho ajoire ngera ikara tokusako niye niwe kabagambe okikenga ngo habo kuba enyera byayaye omusanga ali nabantu abali abahansi baitu no sango muta yakagwera bugwere center ine million 2 mu nsaho oba ainamo aka business kakwike million
oba abulikira kufuna emitwalo 5 oba raijo mu baroko ni wara adomera abantu omwenge waraija ni wara agunywera haigura ya account ikalire bojo nakuba komene emitwalo 5 oba 3 akakona vimbe baino sangova gaiga ikalire baitu musanga abantu abaferi Neta mais. Hati nyowe kwa ukana na inyo jeni kankugambire kino. Nkabona abonense yona nendora. Nyina kujoga ensi yona naye kimanye. Ruhanga bakubampaire mwaka sente. Julius. Kujoga. Ati nkabona abonera mu nsita. Nkabona abonera mu Julius. Nkabona abonera mu public. Julius no kwegonza kwa. Ekyaro kakyatussekaga mukulye dodo, mukulye manyabiki, mukulye bisunsa, mukulye teke. Julius wenkuzifuna nekyaro kyonna kina kikenga abantu bazaga Julius haroko okwegonzo kwawe yeso yegonzo baitu abantu tobamaraho mirembe ngiba maraho ota hati gamba biro binu ngenda kyaro hali busisi ni parking emotuka ninsumurulemo sound ni chingule ngenda hey bakatubaza kale yo Julius life yange tae bakatubaza jeni ingu tuli banaku tuliki tukasirana bwenku banguzira akamotoka kankaleta kyaro mpakinge nsumurule nyigi nsumurule ndongo yes otiga takeno kona dance ori akachipaka nkabona batakundo mbona bagane bakurani bakubaza ekyaro tibya kyatubaza era kyabazaga hati no bunzifundire mubaze akazifuna chikamuleka ko paye bitali byabo mu nsonda era mo bepangise bya chikamuleka ko pangise bitali byabo kikuba kyandu wanga kimpa nyikange nkepangise my Julius life niwe like omuntu nkaiwe Julius for example niwo teka ukikeke okwenda kuli niwo abo kuba ngunyo life yange Julius nkozire muno mu family yedini atikale tirabe nayo kwenda maize nayo kwenda bo nkulira muno mu family yedini atuletera amaje saukizi okura nkulire mu life muno yedini je no kundora nkuzire ndi mu ya abantu ni bandura ndi mu yayi baitu no sanga ngunyowe life yange ngu abantu abakundora mu kisani kyo buyayi kandi kitali nikiyondi nkulire mu life ngu nyoni wade nyine million ansawo tokusa kunsanga kale mbikale bye beyi muno ero kunsanga nabantu abaki abali hansi muno kikenge ngu niyo life nkozereki nkuliremu ngu kyonko oyina abantu abakusanga afunire sente nafune emitwalo 10 mu nsawo ekire kya abantu baraburu obusinga Dekambu mambaleo. Dekambu mambaleo. Tizangi. Vai tugirono. Tizangi. Bala bado no badomera no mwe. Ngo badomera. Bado kataka kulagala no badomera. Ogo wenyina akwe karakara. Obutuba tulo mu baro nsanga tuli muri byanyu. Tuli na matu titunywa soda. Manya titunywa mwenge. Iyo kemanyire jeni ite tugenda mu bara niturugamu taina muntu obaba na jasa bajja kubaza naitwe bike baitungu otatusangiya dentu chango nyowa kyaro nyongo na dance nyowa kyaro no bumba ningenda kyaro ngara ege family yabananka no batu bazaga nsumurure ndabirwamu niteko mukono tahe ego kandi ati nyowe baida weka kugambire are family zetu ayegombaga mukia akiyara twakulire na nyonyi nayo sazi nunzirora nimba singa nibabona mba ninyenda mba ijukize naita baliyo businso okengere mba ninyenda mba ijukize bya mrokole bye biyaye bikyo tandikire music industry abo nibo abakutuba yara abo bayayo okusibira isoke kyonkati bakesange family bajo magabuire buno in fact nyo waro mutabani wa family mu gwe kusanga mubara murozire ngwaro nyina babaye ohasa suire mugaiga Julius aro akikenge nanyoro akikenge kugambira kino ara abantu abatura bya mugamba iso nyaji yese koleke na nyina bagamba ga ile hali ya nangogo lija kutwala nja kubonabona lija kuzunga lya kabaye chombo da gaba badoga nkomeni ngama no mukamera ni nyina buluma akimanye
nkwenda omuntu arugiye gambe nkatwalanda nenda akero kyona bakikenga mujera katwalenda taro ombu jera kanyamenda kana baba bayesigaganye bagamba barungi abachulezi bazaira abana nyonga bakero kyaita ndaba mulaba bana aberiza bano okimanyire abashika abakuze muhorongo kerete mutwarana bojo ngambire infatti nakazino haya kazini bono bosanga obuchulezi chulezo bojo ngambire bujure singa primary ngusekese nyonga primary ngingane zine poteza secondary amasema gamba gamanyi nyonga kusomera primary na nangana director amanyire nga kusoma premier bosa bulomaka bamanyire kangambi nyona na director ono nankono omugisa amanyire kim ono nanga director nanka ono bamugisa ono niwe mugisa no yafi akwa atani wo ola kabagoma oli mugisa ngaga kukwika premier na wamanyire okinga ko batwakete abahera outsiders bakwataga heri njota ampate cyonye nyawagani cyayikaro akadansa ako katahemu ngugame buli semenyalizi nkabale gatwasinya zinego buli somero Julius abaisikia bakoze barongokere na hakiyaro tuino mishikyo bagambaga olero lindijja kutwalenda bwangu cyonka bana abasikia basanga gabachuleza misane bakugamba mwana wananka twayirenda no gamba mali otakekiriza cyonka ni bagamba line lyaho kereri kana boja ati nyokusekeza manike unyomuli mugena mama ngaika butu kumubyama blomoro barutaro Julius nyimekinga cyo mbani ngya mkyaro nyinaga njya ka blouse kankwasirenda bandole ne ibere barone mu kyaro sede okenge mama wenda kudura ati gamba nyokwenda ati gamba mukoko kwenda kuteka yo Thanksgiving okenge ngiteke mu sente milioni za sente nkanizezo okenge nyite basista bange bona pangise ndungu nyabaga pangise yangu aya ote kusobora kwende kuguza amajugo atyara gahere yogona gagabe ni gadindima baburone oturo okenge kankugambire jeni tukabona kabakubi kyonka omuntu orabire mu life kandi Julius halimu nkaita ati tukuliye businsa halimu ebyana byaba abantu abamwe nibitubaza kubi kyonka bokubufuna akasente mali ekyobalizo suppose kubole kyangu nayo twagendaga kiryateta kukoma obunyobwa ombususubiye ebinyobwa obo nyina waitu kyala ina halasa kiro budodo ego mukomwakomo obunyobwa obwo mugende mukole bateke mu bidodo itwe are ebintu batamanyire hata aroho eserere twali eserere ngimanyire serere nenderema ati boje ebintu ebi ruhanga bakubampaire mu 10 lekambole kinti ruhanga akakukolera kubagambira nyati kandi konye kubayijukiza kuzara na nyinja kuzara kwa nyinda kuzara era ndetwalenda takunyusamira umudere rusira ine rero batubekere kwa waro egimera nyina nyagumiza tinyazara dero kuno ngo bateka nkuteka kuzara umwana wawe jenne yokali serere inkagiriye eteke ngamebe amya eteke serere scrap ngagikoma ngomere scrap mwaitao Aro no bundi bunu babweta ensenene nyinya nagamke mu sento sake igize mu senene nkazikora mu nyaraga mu senene nyinya zikoma gambe ngani zikoma tena na kibanda kiona ije nita abandi zanu kwate ensenene obo nteze sente tugetufuna omuhogono na nyine watuliye njokani nigoko nita babandi zanu kora mbutara bwe ensenene no batuli bana batu baite ensenene wasanganye ngyakara oine mitwaro nkayikomya mwana iwe bado damusogora yadde kuzirya musana wabogobi yame odakusaba kuzirya boje muntu wetulugire hala basomulike twegonze nyamda roga njure kubi nkunamiri njure kubi mundeke nkuname byange obwire buliyo kandi kwajire kubi mundeke bomezi wangu okurura ekinde kenyabo ine Julius ekinde ngasanki balizo abafirika nike kizibe kitutalibaniza ngo osanga abajunguwe ebire bikira bwayetegerezo mwana wanga ine kintu kinu nike kikumunyumira amekinga shuwa kume abe na kushinga na mjamba bayetegezo mwana wanga akuzana netball ajamupushinga bakuba musambi ompira ajampushinga bakuba muzini no sangane studio agimukoleira umukoko baitana abafirika yenda jeni bwaraba na yenda na yenda ebidongo muno na nyowe mbyende muno na Julius abyende muno obwakuba na yenda abe kale ali murokole hati tuina abantu abokusanga ali murokole na yenda buli muntu we na abe murokole na kugamba baitiwe nusange kimu nagamba bana bananka bakasisikara abo kuba wakuroraki ngubo barokole okike ate ekyo tenja kibazawo
Hakukuba naiwe oyina halo hagira. Oyenda naiwe buli muntu no akoleki. No Julius onyaka kugamba go. Babeta abahagiza abali fanatic. Kwa nyo Julius tobaza amazima abantu abo hagira nyaka kugamba go rugeyo. Ati tukireke. Tobaza amazima. Munyira ekitutabura aroba hana kingi saha. Ekitutabura. Ekikyakize tutabura nogo kitakintu. Aine binte byahagire norolera kimu kibaire kiri kifu kandi naenda gambe kiyomezi. Orole kyabena bazaho. Nguwa kurora ayiba naende kyakwagize yako kyakwagira nicya muntu ahagire ngo ndike kirungi. Kwaha tikuri nikyo kikusana sana jeni nsangirege omuntu natematema abantu amuhanda kyonka ninduga yo ningamba abantu abo ni abantu tabatematemerege ekinyoni kekintalibanisa nendo omuntu abaza amazima antati buli muntu abaza amazima buli muntu ensaina mulinga kirora manye Julius kintu kinu no borani mpagira omuntu nabo kubanyo okura jeni wade nimpagira omuntu Toina kintu kibe kyo kusakora omuntu ntarugenka ku blaminga ntagambire jeno kozere kubi wade ninkuhagira nyonsa kukwenda bale bondora okozere kintu kikunyigiriza omuntu waito wahansi nugane nkugamba kintu kyokoze wade oli mugaiga wange wade okaguza abagaiga bankolera nyowe muberera bwani mugamba ekyo kya kifu mali omukozi bora omukwasire kubi mukwate nko omuntu nawe muntu wabulikiro nkaiwe tomanyire nyenkyara abata nyenkyara abana bawora abalekota munsi obundo bwo kurabya kubi nwajja kuyamba abana bawo okike ngunyoni yo life nkuliremu tukwenda kubajukiza barafa rolling chicken abaine nkoko enungeze baitu ogyaye yo atinyoti ni ondia nyonjo bana bo abakolera obona bakira nayo ukakimanya nte bichipusi bya street kibyalo nyondi amwara fati godo iwo wanyina amanyire wadna ndora amanyire kim arafata baidara faka hata katala kokona ni waka abaskibo na jamsani wa supply ga jamsani aba supply kandi ne kiro ikiyama ngamba ikana samnanda bukira iba karao tubantuga mbara turabahamwaye aro ma so atenkoko enungi chipsi manya bikiri mbaro iju ino mwengera bile moya kusoti yali jase nyuma aho akyombeke kya kitao Stanbic akyombeke kya bunyoro kitara kingi nyuma yakyo mukikubo kandi akurana delivery manyoli mu office ati bagambire mukatala abakolera delivery bona baleterana abana babiri basa aya bana arabana bali so batera namba simu Arafat wenyini ene namba ya Arafat wenyini kibagira off day buli bakora 0 mukaga 28 kinana na ina 59 kandi Arafa agira kantu kagira bobayo tugezo iziro aho agira ka customer ke yo banyebyo kulinda aho bikibiki ibintu baitu bikabaire kurende kurungi na kwa yakasoda nonywa aho gaho noheze mu miro maro aronanka aro oda eja neina kutwara akaire katito ati biri bintu byo amaga chips za Arafa bibyo kabintu byo sanga biteirwe icucu bira manyazi kugwa mu kono mukuri oda agikuraho norora bikibyona ati mukulinda lindaho aba nakoyoga nakasoda nuwo Garafat twina ba SK Wines and liquor store banu baina wines zone nungi kwenda genda kugulira akawaini mukago nkanyu kakugenda mukaga mumiro gakuraba wende ntinkere tingi wine wakubaza wine ha ukwana inde kutamiza itakutamiza amalula katawaini kutamiza itakutamiza itakutamiza tini amalula bagita amalula na amalula neri hayo na kibuku kibuku ya kibuku baka ya teriyeke ubanko he mpenkoni ya yitiko gona amalula nyo muwene zona kwate ya amalula obabera we etamiza ngati kakira muno baitu ko katani ha baitu na room na ndeza focus bati ngwa kunywa milioni wani ye milioni bila hotelo niyo ngulire ye milioni 5 niyo kwa nyira kunywa oyo niwe tayi ejo mugaga nwara agikuha Michael nja kuletera kono reka tumweze Michael wenyine mugaiga ni wakukoleho enyi nulete gitika kinywa ho za okona test
baitu mai mulinge testing omanye kirungi kya wine ze nyoba bakiri baburule bantiro katito bagifundikira anti naye aro wine erinka ya bei teba sample bagamba kupimira kakagirasi kati obake mitwaro 2 haro obwesatu haro obwetano kisigikira eze wine za bei na kagirasi abo kuba baruro mutata kusagigura kandi bapimira munanka zabo kandi ati inywe banda salamida manya biki spirits ziriyo zizi kusala emidda byona kandi nokusubuza okujja nakusaka kugulira okamuno kanyinonywa abakwenda kamukamu abakwenda ebingi bona akubakora batera namba isimu 0 3 nana mwenda 02 orundi 0 musanju mwenda 0 mwenda 35 nkaga na munana chinana ba Jenini Shoe Center bala setu market level yaka yakabiri tuno obukaito obubaga ngabebire nikolana online no bubaga ko budeta mama bubaga nabonyi nabo nano ko yimwe wene njoro nkujana okwana nano kuyiriba sekinta kyayiriba nje kunda kuroba baka sente so nkola online ina online boutique so munsabire mukama abirabiyo nanyongi balete cyo kabino nengoye zo kuntuma omusajja okola ka t-shirt namaloke gombe kasinke nyonka yiribe so nanye namba ngeri 07 60 16 44 52 so musala katala kandi rangira kimo kibarumire kimu aba muje mumpagemo barumize kimu batezo omutwe nitufuna nakali yango kakaduka tukatekea ni twina mu supporting muna ku supporting twina ba wellness beauty center bano bakusangibwa mu horugaro oyiba baita mu kikubeke kya thinka enyuma yakyaho baba wellness beauty center bokwetaga oiro bokweheze engaro zinuke zaje baitu kazita kwenda kurungi nzanize kuyeza pimbe gutia katali sana walimiro kwa pimbe gutia mwana iwe gitiye zitizenda bine ati oiro bulo kubwetaga kuikara nabo jamurabaho katimali njagiya baitu bene byo kwekora ho maya foundation manya lipstick ate agambira aleserege na ebyo kuswiminga abasaija zona zile serege abasaija abakazi byona bilesere swimming costumes zona zile manya gero manya bintu lipstick manya massage oil manya pop manya makeup buri kimwe biseketa kutunga byona bilesere baga za abana nanka handbags buri kirasi biseketa kutunga arona zino kopagara bachazetera mawaziriyo mawo kutide ziriyo ekimaina wainazo mukiazete azina nazo haruho ekandi bunu obushining seminwa butali lip gloss nabasanje bakusako esigara lip gloss so bona buina ba wellness beauty center basanga namba yesimu 0 5 8 endi 0 ina ananemu 20 30 bali ba wellness beauty center buli kimu kyona kyotagisa mu makeup kit yawo bakine buseki baina na jewelry bintu mayo kwanzi kumanya bikibiki ati na nyowe nkubagambira akwenda abana bashike ba performinga mabara baroho then akwenda abana bakora videos aba vixens baroho mba nabo abakwenda bidongo biroho muje ngame tuli ba hard working people etu tudilingana batakwe kamba ako hanti bitaha ati muturaga abantu malesho raga sobona anyo mbenda muno nywena abati following Akitara TV ndamugizo nywena bakadama mwebale muno kutaruga program abo batubabaho mwebale kutuwenda abatoro Julius batonda batu tukatunda genda 40 bejagiye Bodini abatoro bakutwenda muno kala abantu bakutwenda Julius abakuba tukubaiza program kandi ebintu bikwegesa abamu bayihamwe bibakuyamu kandi ebintu bine bitubantu baza abantu bangi abegeramu nanya abakukara ni murumwa kikurumaga kandi no kikora kyonkani ni kikurumaga no kege baita abantu bakutwenda jeni nyoha oko aro halimbo ku muno ni babampabuza ko batutandike kurubata hamu mpaka mukago nyo jeni wanyu kiraka kiyaye babampabuza badogo umutole wekoranika
General linka kanyenge kukwatiza umuto ninyewe Jane Zubeda wanyu wa Hoima so ukikuma kirume kakibarume yes Zubeda wa Hoima kibakorokote okenge ninyewe era nyeganya dubule nyine mama kasete Zubeda wenyine byanta kakibarume ninyewe Zubeda wa Hoima na kasuku kukuza sema nenge ekituli shalom wa Hoima ekituli talini tabakiyeyeta okenge bakitweta butwe ekigambe kifika kakizina yagina gamba ye tetali ninya kiyeyeta bakinyeta bweta are kizina kizina muhaya level figo westa mwe abantu ni bakinyeta ngende waweze obwana wamana guruka no gwakuri ayo gwateye tikera mbwa bye Kitara TV kwegesa kumanyisa.